Siz bu yerге kirişe, dastanlarga söz dükkönge kirişe. Boşluklar böyle kirişe gende. Mına пристройка alınады gene. Burkuya saliva eki. Так, bu yağındaça. Либо парковка, либо жол расширение кылыш керек экен. Болду, муну мойканы жапкыла. Мына облигин да оңдосун. Ооба, могу жерин оңдоп, сонун кылып пластик менен кадап, кара мынакей. Мына башка сонун кылып мына түнү жана турган с подсветкой. Эме Азамат Каныбекович. Ооба. Жанагындай объемный корп кылып берди эмет бергиле, макулбу? Эме эмес үстүнө илсин. Мындай кылып обшивка кылып, муну алып туруп чыгарып, үстүнө жок, мына светящий корп үстүнө илсин, макулбу? Мына эми окшошту биздин эмеге, автоунан ишканасына. А то вообще içinde жасап атты. Так, мына автобойка жабылды, а? Самарбек Байшевич, могу жерди кичине оңдоп коюш керек, караңыз, уят. Кайерде биздин өзүң муниципалдык ишкана болсо, сонун болуп көрүнүп туруш керек да, моундай болуп. Сонун болуп, моундай болуп көрүнүп туруш керек да, жашынакай болупчу, жүдөп какабай. Могу жерде оңдоп коюш керек, а? Асфальт чыгат, асфальт бергиле. Мына Кудай бергенге бир күн киребиз эми, а? Кудай кааласа. Өзүнчө киребиз. Все отлично, мостор менен до конца кетсин. Олар алынбап турган качалар. Бүгүн бузабыз. Бүгүн бузабыз. Алгыла. Тазалык менен кошулуп турду. Тазалык менен эмени кошуп алсаңар, Азамат Каныбековичти. Могу буручту алабыз, а? Бул баягы ашчан тегерек, кече полный тазалап таштайлы дедиңиз го. Так, мону фасадын оңдош керек, жигиттер, а? Буну алдыргыла дедиңиз го. Жо монубу? Астында дом бар, ачып таштагыла дедиңиз го, кече арыздан барышты. Я. Арыздан барышты кече. Кайсы могу? Но дом апшичи ачып бергиле депчи, биз вообще буулуп калдык депчи. Да. Ошо алдыргыла дедиңиз го, тегерек барычы. Мына домда ооба. Ачып бергиле, буулуп калдык депчи. Ооба. Все, алайлы, тетиги бурчтан баштап мына жака чейин алыш керек экен да. Тегерек полун тазалап берди, тазалап беребиз деп койгон. Элдин дагы, элде бардыгы эме времени, Жашай турасызбы да? Жок. Булар береминди, Бардыгы убактылуу да. Все, алгыланды. Сонун кылып фасадтарын оңдоп жашына кылып коелу. Ошондо могу створдон алынат да. Мына пристройка алынат экен, а? Буркуя салива эки. Так, bu yağındачы. Бул общежитие, а? Я. Үй-бүлө жатакана. На жагычы алды, на жакапта. Жаңы түшкөн милицейский дом. Так, мына мусорларды алыш керек экен, а? Так, эмне болгон мусор бул? Бирдеме бар эле буякта. Бузганбыз. Частный бирөө зембе салып алгандан бузуп. Все, анда алгыла. На контроль возьмите, бузуп тазалагыла, алгыла. Таптаза кылып, мусорларын алып койгула. Так, жазып койгула. Муну алдык эки. Кече полный документтерин тапшырып түштү. Буларды алдырып койгон, эмне базар бул жер. Башат көлдүк. Көлдүк дейт. Эки дүкөндүн арендасын карап кой. Бузбай эле койгула, арендага отургузгула. Могу явно чыгып кеткен мына. Туурабы? Бул дагы ошол ресторанга караштуу. Ресторанга караштуу алдырышты. Муну алдырып койгула. Эшикке чейин алдырып. Ооба, сторона чейин. Бул көчөдө эмеде турат мына. Так, Замирбек Байшевич, тетиги эмеге чейин, сторона чейин алдырып койгула. Терезесине чейин. Ооба. Эшикке чейин. Ошо жерге чейин алдырып койгула. Акылбы? Ооба, могу козирогун алдырып койгула. Бул эмне, дүкөнбү? Козирогун алдырып койгула. Кара мына. Ой, свет татып алганбы же эмне болгон бул? Бул жөн эле кечеги. Алдырып таштайт. Алдырып, сонун тоскула тосмолорун, тетиги мусорду алдырып койгонсуз, кара. Бурчту, макулбу? Буякта өзү асфальттын. Тегереңемиз. Ооба, асфальттын бир караш керек экен, а?
Bagı legendarный гармошка дом деген şu. Şu bularda alış gerek de şu. Ya alış gerek bularda. Eme kana arkitektor. Қазақстан оның тетігі первоначальный керекдемесіне алып кеш керексіз. Ооба, тетигин алдырып коюлам кара. Элин облик кылып алдыргылам олам бардым. Уятта карабайсың эми. Bu özü Şu үйдің артында зелен қызып көтеріп көшір жақсы отыр. так, bunu кара мына. Bunu da алдыргыла. Mo kamokta alış gerek eкен, gördün mü? Payrada kıl. Үйдүн сорун ачыш керек мына, көрдүңөрбү? Mo duvarda açık kılam, үйдүн сорунан. Ya. Алдырсақ бұл жерде келin болып қалды. Ооба. Mo ayakların bir payrada kanava detiş gerek eкен, barda eкен. Так, moğunduçu. Murdağı Zamurek Başuç. Adilet, kadastır. Tedi gördünüz mü buna o? Eski store turadi. Tedi eski zdание magazini. Bunda bayağı пристройка eкен. Dokumentlerin qaragıla, jolda açalla. Maqul bu? Так, moğunda kazirogunu alalı, qaraçı buna, barda eкен buna. Gördün mü buna? Moğunda obligin oңдосун. Qara akça, normal akçası var eкен buna. Gördün mü içinde tovarlarda? Так, buna yemeğin içi. Ступенкаларынча. Ескі магазин бітір А. бар. Пайыздан қалған ескі магазин ступенкасы. Просто ремонт кылып таштаган. Ремонт. Шетіндегілерін алып қарап. Моланы алып четинде ремонт. Мұны осы Так, moçu ballar. Bu yaştan kayıl eкен bırakçı. Aa, buga tibeyle koygu da. Buga tibeyle koygu yaştan kayıl eкен bu. Bu fasatlarını oңdoş gerek. Bu eski dükkön eкен de. Bu duvarlı parada ne ödeş gerek Полный ha? обшичаларды полный алдырып жіберсең керек. Сол burada. Детайлықты bir жұмалық қылып берсеңіз, полный алдыларын алдырып, тегілдеп Aa. қатты үштеп берсе жақсы. Hemen Nursultan şöyle koçete ekleş ha. Gül менен көчөт. Ава Gülmen'in koçesi var. Karamla bir yaktarı tatnagay oldu. Площадка oldu mu biraz. Yemesi yok eкен. Видите, şöyle bir gül koçetlerdeki tatnagay kılıp lично özün на контроль возьми. Так, Adilet. Kadastr. Onun dokument qanday bo'lgan? Ya. Советский Союздун калган зданиеге карайлычы. Бұл Пристройка окшойт. Жоқ, бұл пристройка. Әділет. Пристройка болған. Өзі нар жағында спорт шығарып жылы. Ол тұрады ғой, бұл сыны. Сол біздің бер жағына пристройка болып шыққанда. Ya. А мына ол жағы бұрын. Ya. Спорт шығарған лесек болды. Анау кейін пристройка болмаған шығарды да. Hazır. Buna karamanın sorunda hoş gerek. Bolçu da bolçu. Gördün mü bunu? Aa. Buna üylerin sorunda hoş gerek bolçu. Ya. Я барып отыр. Ирандарды түп чыгарган неме эле? Ирандар бар. Ya bunu явно demede oturat da. Aleyhede oturat. Turao. Buna gördün mü? Ол колоннаның бер жағы. Ачып үйүп кошуптур да. Ya. Существующий здание ачып үйүптүр. Ya. Buna gördün mü? Buna yer eski zdание. Пристройка деген. Buna ki o emeleri de alıp уже açılgan eкен. Şaşırgılı. Tratuarda toz olgan. Buna tratuarın ordum. Gördün mü? Buna tratuar gelip даже buna zеленый zona. Teti gerek bolsa uçu teti үйдүн soruna çeyin aldırış gerek. Eski zdaniyası tetigine turат, gördün mü? Ya. Eski zdaniyasını gördün mü? Tetigine turat naki. O kişineki односкатный болып турбайбы? Окошко тұрады. Ay. O yerlerde bardak eken qara. Вообще. Qara бүт мына чыгып алыптыр. Мынада турганда зелен зонада турат мынау деле. Бүт эле. Документтерин карагыла. Бул жерде тосулган жакшы болуп тура ограждениячы. Наоборот, тектап ушундай кылып койсо жакшы болор эле дем да. Ооба. Ооба. О, бактарды мына жерге дагы кара. О, гүлдөрдөгү сонун кылышыбыз керек экен. Проект жакшы Сарбашты жакшы кылган экен.
Ya. Жоқ, тротуарды тосып алып тұр да. Бұл сіздің танышыңыз оқшайды да, Жанек Тоқаевич. Сіз бұл жерге крыша, дастан арғы сөз дүкенге крыша. Боштықтар бәрі крыша кенде. Так, моно. Так, Орынбек, айтшы. Бұл Асман деген құрылыш компания. Так, 2-3 жылдан бері құрылып жатады. так, Жас бала. Бұл жақ Визион групптың үйі. так. Бұл жақ түткен. Мына астыңғы гражданлерін алдырып қойсақ болады. Так, моны қашан алдырамыз? Тротуарға шығып алып тұрға. Так, азыр. Так, моны полностью алдырғыла бүгін. На контроль возьмите, полностью сілайкат грязь алдырғыла. Так, моны. Мо қызылда отырады екен, көрдіңдер мұнаке? Зеленый зонада отырады. Дастан. Сен крыша өтпейсің ба? Жоқ. Сен дағы крыша волтасына барған сайын. Так. Граждан, мынандай пока мынандай қылып аштырып қойы бер. Орынбек, ешнәрсе қалбасын. Почувствуй тротуарды ач. Түсіндің бе? Бүгін ашып далаш деді. Мына контейнер, комокты алып, нарқы магазинде алып қойы бергіле. Орынбек, мына полный алдыр, көрдің бе? Мына Асман офисінде қалдыр, башқа жақтыңсың. Зачем біздің территория қойы болады? Ішіне қойшы, мына бардакты қара, мына Тоқаевич. Мына қара, мына бардакты қара. Қарачы, ешбір қараған кіші жоқ мұны. Орынбек үшін сен қарап қойып опсын да, қарачы. Қара, моғаларды аш керек, мына мұсырды аш керек. Моғалар да шығып кетір лестницалар, қара. Ол лестницалар полный шығып тұрды. Мына қарачы бардакты мұны. Мына көрдің бі, мына тұрады. Мына пол лестница шығып кеткен, көрдің бі мұны? Мына арқасы бош үйле тұрады, қарачай. Мына қара бош үйле тұрады, еш. Все, полный мұяқашын алдырсын. Мұяқашын алдыр, түсіндің бі? Почистую алдыр, елге жол қаяқпенен басады. Бұл Асман үйқыр онан елді тәтәқпенен баш керек бі? Чоң жолмен алдыр, полностью алдыр. Сейчас бұл жерін особый контроль кешінде келіп видео тартып жөнөтесің бұға, түсіндің бі? Бұл огражденияларды алғыла. Толқон. Самырбек Башевич. Так, бұл зеленый зона сол полын тосып алып тұрға. Бұл не болған еме? Үй, же, садик. Все, алғылам оны. Біздің жербек муниципалитет пе? Все, алғылам. Оны қырқып алып, тазалағыла полностью. Қарачы, тату, зеленый зона тосып алатын. Бұл жерге бақ гүлдер тегеуіз. Жаңағы жителдер өткенде келіп, даттанған жерде. Өткенде меске тарп жүретін ғой, аяғдар бары мақұл болып тап, сол жерді ашып бізге. Өздері шығышы біз бұзып береміз. Ондағы, Нұрланды да қалғыла, қара, зеленый зонада тұрады. Қалған, тұс боларын. Так, Замрек Башевич, түсініңіз, мына суырға чейін, мына қарашы. До конца мон полный емес, вагон екен, 40 тонный вагон екен, көрдіңдер ме? Алып. Так, ұшы жағын қалмады ше, таяқтан баштап полностью жаңағы Визион, Асман тұрады ғой, сол пол алынғаннан кейін бақты келе. Бақты келе, қағазға емес, жерге тікеле ме? Так, мұ ограждениялардағы алып. Бүгінле Дастан келеді. Дастан? Ау. Дастан? Түсіндің ама тапшырмаларды? Ау. Мұна қара, полный шығып алып тұрмын, көрдің мұна? До конца мұна. Ау. Мұ лестницаларын ішіне қылсын анда. Түсініңдер да, полностью алып, тазалап. Так, гүл тіге өзбеға, бақ. Нұрсұлтан. Особый контроль қалмаяқты түсіндің бі? Полностью. Мол өзі үйлер нар жағына хоты жоқ бұта көші жақта бі заез? Оа, нар жақ. Көші нар жақ. Бар өзін кеше атайырменен қосылды. Қара соға қарайтылы болды.
Şu Karasuski variant bolup görünüp durat. Kara su karatırken çat vermeyin. Bir götürdü. Так, bu polunu alınsın. Особый kontrol alınız düşününüz mü? Mor alınganı menen alınganı turup kalbasın. Sırası baktары tegip, gülleri tegip düşününüz mü? Mo storuna çeyin. Mono gurman burger deydi. Mon полностью mo storuna çeyin alıp tazalagılı. Akıllı zilyon zonunda turat eken. En göy Tak, buna molarda kaldırırlar. Polunu aldırı otaz. Narcağından başladık. Hay. İçe bir tekstiklerden polunun arcaklı buz otaz hazırca. Hay. Bir problema da. Şunlar koyuyor ki tutuyor. Hay. Adnaslar onu polunu bundan da ilk göt koyuyorlar. Ortadan başına batsa batar, batmasa diyor. Biraz znaklar var. Bir taraf koyuyorsun degençe. Hay. Boşa Karabastan. Bu aktar dili bardağı gene. Ya. Polunu aldır azlar özleri alıp Aldırırlar. makluluk veriyor açık. Tak. Mo'nun olgan garaj. Kamok bu. Aldı atıldı. Algıla. Polunlar buzlu. Katorak. Şu kondu. Katorak işleşiniz gerek de. Polunlar. de koş, kator. Yerden bir tutsanız. Bol teknika bunu turbo. Siz teknika siz grupa ile yazınız boldu. Men teknikanı tak moda çıkıp kettir ha. Mojede bir paradıkla ötetkile qarаңыз. Polunu alıp atıldı. Moda alıp tazalap жаңы бактар tegip, mo совсем eskilik жетip kalıptır. Mana qara, moda da alıp, bunlar baktарды айтпайсызбы qarang. Tokoy. Ya. Polunu alıp bugün 2 gün içinde tazalanıp tütüp Qara, men tokoy bolup ketdi qarang. Bunu küçüğünüz жетеби sizdin je balдар kelsin be. Bana teknika versen ben öz küçüm jedi. Teknika ben yok. Ha. Yardım veriniz. Olsa Solbek Kalmatovich. Olsa muyaka jardam bergile. Şimdi canım reis. Ha. O tokoycular jardam bergile. Qara, mana şötkani algıla. Tak, mana o aptekachi. Siz kishot etpaysizmi buga? Ya anladılar çıkır. Ya. Al deseniz bir gün almıştım. Tak. Apteka. Dom уже bir yaklaşık oldu. Odan biraz şöyle. Ya. Hayran da. Aptek almasam olacak dağlarda abi. Atandaşım Buna qara. Malalarını. Allah. Tak, bundan alış gerek ekan. Qara, уже tator kishinib ketibdir. Arjagı da bardak ekan, ha? En bardak, en demircer, sizin cer, Mo'nunchu, sizin bir gerçekçi tutup açar. mo'nunchu. Shuni расширение qilish kerak ekan ko'chani uchun ballar. Sizga bir Ya. ma'lumot bereyinlar. Ay. Kechasi bir ma'lumot uchun. Jana biz başladık qo'y Ay, Sharmoch. ay, Ko'chaning boshida ay. Qosimbek ko'rdim. Ey. Ökwa односторонний bo'lib, Ey. ikki yoqqa. Aa. Birov kelib turib, qara bu ko'chaga qo'shilyapti. Ey. O'shol tuz bu yoqqa chiqish kerak-da. Biz game plan bo'yicha o'shunday. Ha da. O'shani bu yoqqa olib chiqsaqda, jana qara suvdan o'tgan yerda o'tmaysiz. Siz aytdingizmi? Bu o'shalar yo'l qaralgan. Shu yo'lni proyekti ko'rsatilganda qara. Полный ishi bardak ekan bu yerda. Так, значит, o'shanda biz yo'l qancha qo'shilib qoladi? Kim? Arxitektor. Ikki polasa qo'shilib Ha. qoladi. Dag'i ikki İki polasa ortasında разделительный полосасымен. Да? Бульвар var ғой, бульвардың Ey. продолжениесі. Диплом бойынша көрсетеміз. Bu чистый bardak ekan. Qanday qilamiz bu yerda? O больница var. Ya. Базарчик болып кеткен. Ha. Базарчик, больницаның асты болып. Так, bir proyekt qilib olib ishlash kerak ekan bu yerda chiqara. Ular полный bardak ekan qara. Hadi bu kabukların Katar'da oldu. O oblast больницаның nemesinde oldu. Yerinde çık. Molar. Doğru. Yarım iç geri giriştik. Yarım olacak açık. Так. Olsa больницаның. Fatır. Так, значит, biz de burçtan başlap до конца kirgizish kerak ekan oladi. Qarachi. Zaborunda açılır o aslanlar. Zaborda elbette halk yüksek bulur. Vallahi zabor жылға. Ya. Çıkır. Так. Нұрбек Сүйінбаевич, мынау больница. Көрдіңіз бе? Мына заборда тияқтан барып көрелік ете бір 5 метр мына артып тұрады ғой арт жағы. Ошо арт жаққа жылдырып тұрып, мына кете 5-6 метр. Бұны бір 2 полос алып кетишибиз керек экен да жолду. Dayar. Ha. Dayar. O'shani olib chiqsak bo'ladi. Почти жол жоқ екен да.
2 бет до конца стоянка. Сіздерге де парковка керек та. Я. Причем этажный парковка керек şu жергечи. Домдор. Либо парковка, либо жол расширение кылыш керек экен. Я. Нарық жерде тракторға ұқсап қалып алышты ғой. Тиги экен, а? Жерден алсақ, Значит, ушул жерден башташыбыз керек экен да? Я. Могу здание эмне болгон здание? Самсы. нарық зданиясы ескі здания, бер жағы пристройка. Ескіден бар болды сол жерде, кішкентай. Значит, биз могу бурчтан кетет экен да? Я. Бурштан. Могу бурчтан могуну алып туруп, до конца жак кетиш керек экен да? Анда проектісін көрсөтпөйсүз анда, а? Аны Шермович даже буга мына пристройкасын алып туруп, нар жакта дагы нарк жолдун алып бетин карасак, ал домдор дагы ичкерээкте да. Ошол жактан келет дагы бир эч бир объект снос болбойт. Түз келет бул жакачы. Да. Фонтандар кетет да. Фонтандар кетет. Фонтандар кетет. Фонтандар кетет. Мында курулуш жок да, курулуш жок. Кайсы фонтан? Жанагы алияны айтып атат. Алия. Укус салган. Жага тийбеш керек. Аз булар проектен ошол кетип атат. Алга тийбеш керек. Бер жагына баштайт. Зачем? Андай болбойт да. Мына Нурбек. Мына була. Жолды. Ғана башқа жер. Болду, мына мойканы жапкыла. Да. Мына вообще чыгып атыр. Я. Мону кара. Я. О, полный алып ташташ керек муну. Кара, вообще красный медиа турат. Сквердин орду, все полный алгыла. Зеленый зона куруп алыптыр. Так, кайсы жерге чейин чыгабыз, биз кайтыш